Ki nong yalam ke dorbash nong bohirumbong lom dat kla hak jinges nok tilang bat ka lom dat kla socio cultural sports club rengkat ki nong yalam ke NPP hena kesni kan rutre ujelio kilapen kup boram ya armut ki khana kan thei ki balami khmat na India shaka Nepal International Youth Futsal Cup ko bapelong Nepal kini ki armut ki samla kilayora ya kan namla do hak te lempung kabala penyok boram ya kejela bat kari baro kowei kini ki khana samla ki long kalisa mukti na kasnong bohirumbong bat ka fragnancy riwan na lauba kila sapriang burom na lugauti da urang ba asnong ka bohirumbong uti rempei haringkat ki bahayang hasam jong gini thei samla thei di balawan ra ya ka nam ka burom ya ka snong ya ka stit Meghalaya bat ya dari India barok kuai balawan yule kai na Nepal final kila job ni man shaw yaki mata kila ya poi mene man mit akapor si paje man mit da mentangin wan shaw ni na kongti bat in sandran ni ki shadu sha sino ni iwei na lum da club hoi lumbong bat ni iwei na ko lawa ni ko sino masuklah Because my plastic unit, the one show kini nak jungi ba job ni ka Indo Nepal futsal tournament bala organize naga di Nepal but di job lu ya kena ka tournament di sorong sekali kini kusuma jong ka state mikra hi jungi berway tidak percikalan bagi yang ai mesti iki bagi naik susu atisap upang magidon namdo subung tin ring ai jingiro play praktirat bala lam ti iki bagi yo met pebekya kiron kaino sala ka jong ka state ka jungi Jadi buat yang nikmat, buat pinang itu, lagi liang spot, buat we kam cuci, boleh sebut.